kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke UDP East Khasi Hills District ubak Titos Darwell Khan henne kasmi habayakran bat kelat pathai kubor ulai thu bakaseng kan penyeng yaki kertong nak benta ke election chiteng samoy ke bansalong hakalai pho tarik urisau mentausnam nakaliang ubak Titos ulaong bakaseng kadan jingkermen bakan yo ya ke jingjop hakini ke election chiteng samoy yaki kerteng joki kertong kaseng kan sasyong perkhat bakan sasyem yakarai yanu kan penyeng ya keren kumko parti ngindang ysyong kandan ka jingga kenduk sibit jongki nong yalam bat kumjuk jongki MDC banyak keren halo ke by election hagi lai kali ki konstitusi te ya ke jing ya ki kertong ki ladon ni ki bangi la ya keren tang bay ya mentang impat finalize ya ke jing peniang dai kalak banong ar kalak banong lai kalak banong kawe tu ti henrei ya mentang impat ya finalize ngindang ya syong sibit ngatarai min saya lai nak sibit ban ong ban penjenjar ban pensuk no maka election ke election te ka officially berobor ka sai long kum tai baka election commission ka jai por si benai te ka julong pat ka rukom baki kertong ki balamut hiban ya le pat kila de pengkhrek lupai ya ladi de hoi kala ban long kendiat ka jing kloi nak liang ki banyele nak mau pelang namar ba ka jing klat jong MLA kalong dangsian tele se kala kham kloi tin re kapor pat kam syakshu namar ba pitip ba ka general election pat kan long tang ha ka ar pulai kemut hau penai ba ar pulai kala long ke general telada kimpen kloi pat kamdon jingmut su i kata ka election du namar ba kibanyale lada ibu haduk la syam senam dan ibu haduk benai bakat ar nanti baringkong kamu kala slam palat tengah tharai kala syubiang hi tengah tharai ki pai ba kim numda wat kinum da khmi NPA iki kertong bakin dapoi haman gisno tenre komentar bangidon ki lat pathai kubor ngidon ki social media ngidon ki wei pat ki teknologi ki balesi wal ada kertong umla ban poi ki la ban poi haki tenong skor ni haki tekong yang jong ki voters jong to constituency